program obuhinje n'oburisa omuhereza wawe ndi Ivan Tusiime. Erizoba natayayira omuhinje w'obutuzi kandi ogu nahingira obutuzi omunju nahingira omukyaro kya Kanyambeho omuri Kito Town Council omu district ya Kabarole. Niza kuba ninganira nawe turebe obutuzi omunju uwe nabuhingira mwata ningashi abasize korata kandi bumuganyire buta we inkomuhinje. Ogume nitwe aha TV West nizagamba nawe omuhuritu eya Vision Group eyomuhinje w'omutano turiyo turonda omuhinje w'amani osingira yo kora kurungi abase kuza omuyihanga lya Budachi ayege byinje bikorataho otireho no kuhangura sente z'urukwingana miliyoni 500. Guma nitwe aha program y'obuhinje n'oburisa twege cyango aha kuwa kubasa kwingo obutuzi omunju niwo kabasa kwebisaho. Mazina ni nyewe Natugonza Gladys. Ndi obutuzi hano mu Kanyambeho village, Kito Town Council, Kabarole district. Ndi hano deka deputy director wa Big Lad Agro-Tourism Farm Limited. Tuli mu obutuzi ntubulumira munju. Tukatandika ntu mpora baitu hati saa zino at least ntulimo obutuzi bwingi muno n'abantu tukarora abantu bakatandika kubwenda muno kubugonza kubugura so twajumbera muno kurora ngo tulimo obutuzi bwingi kandi n'abantu nibabwenda. Process yo kutandika nanyenda kutandika kuhinga obutuzi nintandika naki nintwazanta hata boko nenda kutandika kulima obutuzi ntine ebitukozesa ngo kutukulima munju nobano yetaga itaka beti itaka eri tukozesa cotton husks beto bokotene cotton husks no so bakozesa ebikonko by'ebicholi nabyo nebukora nkitaka betu itenko tukozesa cotton husks ntugura kasese mu factory nizo tukozesa nkitaka then embibo y'obutuzi etukora etukutekamu lundi spawn ejo ntugiha makerere the University Department of Chemistry aliyo abakukikora mu lab ntu odaringa nibagitwekera then nutandikiraho ntukora so processing ko kweri obukuboine cotton husks zawe no tandika no boine a drum oine runde safulia runde beseni ekintu kyone kyosobora kukoramu notunga amaizi nogateka mu drum then okwatezo cotton husks ezo nozibika mu maizi omu nobitekamu nibijuba mu maizi notekamu then nobiteka mu drum omu nikijura nofundikiraho nibimara ekiro kimwe birimo nibinywa amaizi then after one day nokwateje drum yawe nobijumika kujumika kugamba nga amaizi garogoteiremu gakenenemu gakoreke garugemu kugamba ngo noba noyonde ebi husks ebyo bebe wet bebe moist hasigaremu moist chanteito muno gatali maizi ugamba ngo harimo amaizi main nuko nobijumika amaizi ago ngahwamu after 2 days notunga akavera nobiteka mu kavera omu then omaze kubiteka mu nobisiba kurungi then nobichumba kumara like 4 hours nukukwita oyito obuhuka bwone bukuba bulumu bwone nomanye bebe hasikisebe cotton ebe naba bine mu kubuhuka rundiki bacteria zishobora ku interfering na process nobichumba then omaze kubichumba like for 4 hours nobihamu nobiteka in a place nebufuka for 1 day then bimazire kufuka nuko nolete nembibo yawe yobutuzi nogitekamu nko kavera nko kale notekamu nogaraka nosiba nuko nobitwara mu incubation room is what we call an incubation room. The incubation room never dark na harimo mwirema nuko so atutaka giro wa incubation room nareba urukwata amabare na nubuti urugatiye ku musafuri wawe nuko biteka so tushobore abwenshi nutamabare na nubuti
hati amabara ago ningateekamu hansi kugamba ngu obunkuba husks ebyo mbiteire mu kaveera tinkwenda bitahwemu amaizi. Hati amabara ago ningateekamu kugamba nguki obu ndateekamu amaizi gataija haiguru nuko obu ndateekamu emisiri yange egyo cotton husks ebu nagiteekamu egume mu mwanya nuko amaizi obu baraba nibutokomera gatatahamu mu kaveera. Nikyo nkuteeramu amabara ago. Rundi bwokuba obubaho butaito nosobora kubuteekamu. Then nosobora warora nteekamu otubaho mu rubaju kugamba ngu kwabiri bingi muno bitagenda ha safuliya. Then esafuliya egyo ebwekwokya muno ekwokya akaveera kakuba embabi zikaba nkaho zitahikireho. Nikyo tukuteeramu ebyo ebintu. Habwokuba byo husks ebyo obwokuba notamu obutuzi tubukwenda amaizi maingi. Bwenda just moisture gamba ngu ebintu biri wet. Embibo ejo yokuteeka muno mugiyanka he ejo embibo yobutuzi ejo ito tukatandikire kugikora betu ntugiha Makerere University hariho wakugitukora mu Department of Chemistry no wakugikora na gikora then na tusindikira na tukumera nkwite tutandika tuteeka mu kodesi. So nkokumengamento bokutwara mu incubation room. Oko mu incubation room mu dark room numarayo between 15 to 21 days. It depends processing kubebeire. Obwe kuba barakire muno by 15th day no babutandikira obutuzi kurugayo. So bukuba bukurora bwatandika kudubura no bwihayo mu incubation room no kutwara main room. Nchino muhinji w'obutuzi ariyo natushobora uko kubasa kuhinga obutuzi kandi hati yaza kutwara omu incubation ningashi dark room nayo atworeke emirimo nagitwazata ugume nitwe aha TV West otakargaho twege okutwine kuhinga tukabasa kwetungura guma nanye hati tukumara kuteka mu embibo then tubireta mu dark room enu eseme koberi very dark hata kurgayo late yona then ahasi haseme ko bahali soft haseme ko hali wet somehow wet hakufuka bit hataro maize bit hakufuka then nuko no bireta no teka ku hasi so hati norora this moisture nikichoreka ngo hati already process eriyo ne taking a place bija colonizing embibo itwateka hanu neja colonizing neija neka hanu nege hanu neka hanu then obukumara colonizing ntija kutaninga ne ba white in color hata obwe kutaninga ka white in color then nabo butuzi that time no bana butandika kukoraki kurugayo nuba nuburugamo nubuletwa muno nubudubura hanu nubudubura aho nubwija then from there nugo tukubihayo mu dark room tukatwara kulumu hatukukora bulikiro haine at least hakwa holate no po ejo process nebe hoire in dark room norora tuteire kunu eruguru har quiet haine ko bahar quiet hachulire muno then kurora ngo takwikayo kintu kyo na sometimes obubanu colonizing obutuzi bunu bubo yanka amagita genti hati aho no sanga nkembeba nizikoraki niza attractingwa kuija kukoraki kuri amagita genti so ncho tukuserekera kuno hara kugamba ngwembe batakwikayo ikintu kyo natene kwikayo har quiet nuko nuburuga mukurundi no mara mu between 15 21 days so aba kumara kwa hebiri 15 no banorora ubukwa bukozire speed no butandika kwija after 15 days bait maximum 21 days no bakolonizing ngere butandikire kurgayo kuruga mu butuzi butandikire kwija kudubura mu buno obupapora no bono bihamu mu dark room ati bwo kuba ine misiri mingi muno ati kana kavera kamone ka representing omusiri gumu ati bwo kuba ine misiri nke 15 une kupangoti nuko bufitinge mu room ejo ubwo gamba ngo noteka hokamu mu lanes so tubukikamu ncho tukora tute no design kupanga tuti akuba misiri neberi nyingi muno ubwo nkole misiri nkaru 10 so hati nicho tukora tuti design ejo kupanga tuti no pangoti nuko omwika kugamba ngo orwoya erabe mukurungi butaba compact then no kugamba ngo
bugume buri straight kurungi bureke ku maybe nkaho gamangu nikasobora kwezinga baitu iyo kukoroti noenda eyetahe mukurungi mwisi nak eyo kubane moving around nuko bitunge eya nungi bwike kurungi. Hati main garden enu otukumara kubwiha kule mu incubation room tukabuleta hano main garden main house haine halumulaiti teri nyingi muno nkokugirora ntubuteka mu nkokukurora zino cages zero emisiri yetu ntugiteka ho tuti kuleberera hansi bitanu tugiteye hano habaho so guno nugo musiri nogo musiri hate jiona misiri nutugihaye tandikire kuleto obutuzi hati eno already obutuzi bumazire kwija tumaze no kubwihaho obundi baitu obo kubuleta hano obutuzi okumara kujyaho after 4 days after 4 days noba no harvestinga obutuzi noba no kukura no ihaho ati noteka habaho nuko ate emisiri yetu enuko kweri nyingi tugiteka tekwikara hansi habo kuba noteka habaho kuba na hano nubusoba kuletwa obutuzi nubwija nubuletwa enehweya whole side zone nizubuleta hata bokuboteire hansi nikamanyisa pate kubera hansi nubufera yo munda tubukurugayo so hati noteka habaho buno bwine mu space nuko burarugayo buti butunge hokoraki okukura nuko nuburugayo kurunge buti nko kubwija buti norora so nubuleta side zibiri hano nubuleta na kuno nubuleta so bwa bwizire kurungi omusiri gunugumu no sawa kuyahokiremo iyo butuzi buri musiri no yahokiremo kimanyisa ngo every week abokwene emisiri yawe nke bukumbina kimanyisa ngo every week you can get around 100 kilos iyo kwabulese kurungi kwija kura kwihamwe butuzi hati obutandika kwija kuleta buti numara ebiro bina no ihaho even after 4 days noba no ihaho rund after 5 days noba no ihaho then you harvest that garden for almost 2.5 months noba no harvesting so after 2.5 months 2 to 3 months nuba eri embiwe tukwataire muneba nayo nekoraki nehwamu then nugaraka nukora process ending ko yokutandikire kuro ko mwaburo nitore harikava tukwetaga amashana ninga kazura kake ubu butuzi nubwetaga ekikarekere cold har cold then na hansi naho haine kuba har cold nchokorora hanu ibine biteireho bino ti supposed to be cold tubukwetaga njura nubwetaga moisture amazing konko kumwanura nintekaho moisture tinkutekaho maize just nimba nimfuhira kugamba ururi nkorwoya just moist tuchikwendo teka hamezi mengi so nuba nubwetage kikare kiri moist ekiri cool ekiri quiet then humidity kube enough to bring them tukwetaga late ya amani obo kutamulate ya amani obwe kwija hati nkaho kakuba age late obwe kwija katere nikimanyisa nubuja kuba nwenda kusera late ahead no sanga obutuzi bwabo bona bwizire kimbona burayihire buti kunyurukire butari burungi so nicho kurora late teri ya amani munete tukwetaga musana nubwetaga just ekibunda moisture wagamba nogitaho emirundinga yizuba ninga wirisha hati obwe kubera dry season obwiro bwo musana no twakuteka honye chakara nyamusana na rwebajyo beto nkato obwiro bwenjura hati nko cold no twakuteka honye chakara it's enough then na hansi naho obwo kuba naho har cool it's okay kasta has have har cool then ntimanyimaisa wire bwenjura it's okay beto obwo musana na hansi naho ejin garden yemweji this is one garden two garden so garden yemukwe kubikuzire ogiyaho gashiringizinga hiyo omukubara kwa garden emu it depends kuba bwizire
baitu obwekube kuzire kuja kumara emyezi ejo 2 n'ekichweka 3 at least you can get around 80,000 mu one garden. Yeah. Then byona tunkugumusiro kureba gona weno buya mushiriza ati no calculating emisiri yawe yekubaine sahazino hati nka sahazino ene beresigaire mwenu eri emisiri kuka it's around 100 around 100 so hati no calculating at least no manyango maximum pa garden nyine ko yahonke 8 within 3 months. Umuntu orikwenda kuhinga obutuzi muhabura atwaza buri musente atandika kore obwo obutuzi burungi muno kubulema burungi muno tubukwetagisa amani mengi muno nchetaga kuba omuntu kuba ori committed kugonza ekintu. In fact ni ngamba nti most abakyala batandikireho kukola kirimo obutuzi habo kuba tubukwetagisa amani mengi muno ko kwanorora processing kokwe kasitiwe tungembibo yawe ukatandika just guma nota moisture yawe no iha musente no tunda no iha musente capital tukwetaga sente nyingi muno nobo kuba ine mitwale 5 yonka notandika habo kuba notando sa kutandika nemisiri yawe 20 then after 1 month bumaze kutekaho by that time no already hire mu mitwalo yawe nka 20 so no continuing tubukwetaga capital y'amani muno no yetaga gura ekisaho cha cotton husks no gura embibo no gura nabuno buvera notandika tukiriyo umusiro gwitu go butuzi omucara wa murebo kwa kuhinga obutuzo munju kandi yakoreka na wowe ine emitwaro 5 notandika okora ubasa kwebisaho iwo mukazi w'abana ubasa kucubasa niwe nubasa kuba uwo mutano nkogo butiriyo ntureba reka tugumize mu nawe asharure emisiriye twongere kuhereza programu eji omisho. Kutekaho obutuzi buno nkugambire just ebiro bisatu bina nuba ready to be harvested hati obukuba ready nubuhinduka kala nebeti nkokukurole no karukuye obukuba nubwija nuba bwine mwaka kala ka grey so obukumara kwera nubuhinduka nubugere no kala ya grey kala kuye so hatan you keep on your harvest sahazinu norora buliyo nubwam no this one is they already in 2 months now this one to 3 to call hato hondo shack no we have been harvesting nko kungambeyo ngo bokumakuleta this main house this room no harvesting akumara emyezi 2 next week so hatu buno already emyezi 2 hoyiro already rutiri harvesting kandi abantu nibabugonza muno bukaburu fresh nubunura bukaburu fresh hati in fact nkaitu hana big lad abakera ko butwara buno butuzi no bana aba mahotela makuto gana abajungu muno nabakera ko bwenda muno hariho aba Dutches no hotel ya mtown ya Netherlands then tuyine na abandi abakubukinga in Isunga Lodge now they take every week nabatwara so they like when they are fresh na abantu abengi nabo n'abantu babwenda kubya fresh hati nkasa zino buno already booked already tuyine order yabo we also harvesting today so ntona ngamba ku encouraging abantu abandi nabo batandike bali mu butuzi habakwa no sanga demand eri yamani muno ito abantu batutera amagambo ino butuzi osanga utayine hati nkasa zino have finished harvesting already booked betu no jagiro tuno rumuntu nagamba nyenda ekiri 5 zo butuzi no sanga utayine abantu abakwitori nabo yegise koro obutuzo arahaba kuyija tukabegesa abakaza bo mukyalo muno ntubegesa then n'abandi abakuruga nko municipality oku mu district za Chenjojo nibayija nubega abantu in fact abinga arahabatandikireho abakugambera ngo natandika
so buri process yona butukubantu tukora abantu nebeija as we do ours nebegeraho nabagenda nabo batandikana technology amagezi no giyahaga agofuteka omutuzi amagezi gano nka big lad tukageya ha tukarora abantu bakana bali mu butuzi ha itozi ono NTV twarura omuntu nali mu butuzi neto twagamba katutandike then from there twatandika neto guma tusearchinga internet nko kuba kuli mu butuzi twaguma tuyaha amagezi yago ha internet then twaguma tulima as we grow twagutunga experience so no manyo omuntu ekintu bokikala muno noguma nokaraki no yega muno amagezi noguma nogeha so hata bokutryinga today chikalema nogamba what has happened then no tryinga kugaruka kusoma okarora then no kyege ekintu nuko tuyamba kiti ine government ninga shabana tizi operational restoration okuba kwera mu kwinga obutuzi nangwa no aba maybe kugamba nyo sometimes ni beija aba farmers aba banadza operational waste creation nimbegesi nibeija kurora hano nko kukora nabo beyaha amagezi bagenda nabo bakora so yonko muntu nanyone nkoraki ni mbegesa nimbaga amako kwasime kukora so your government atoka bende kwereta nkaenda kwera government kweli nyenda kugamba ngo kutongera mu capital then tukalema on a large scale nuko tukatunga kutraininga n'abantu abandi nukubona bakajumbira mu kintu kino then tukatunga na market ya tuzi abantu bona katanga kulima then abantu bakatunga income from such enterprises. Okay, omyaka nkikumo misho business yawe y'obutuzi nonda kuba wagishizinga myaka nkikumo miso nyenda kusanga ngu big lad into producing obutuzi obule obutusobora ku exportinga kutwala no munsi za hell then echenchwa manyisa ngu ntubantu twetaga tukola very additional how we can pack them ngo kutusobora kubuomesa kurungi then nuko tukatunga akatale ahantu munsi za hell tukatanga kubutwara ahantu za hell then echenchwa manyisa ngu ntubantu tutunga sente nyingi to increasing our income then even to share ebintu ebindi bitukubantu kora other enterprises ubwa hati ine very additional yatanchire kuteka mu iwe nkaha sazunu twinyineho dehydrator kugamba ngo hati obwire bukuba bulinko bwenjura sahazunu nka producing abwingi muno then abantu batabuguzire nimbuteka mu dehydrator mu nimbuomesa then nimbupacking then obunku packinga some people abandi no benda kubulya buli dry then nimbutunda bukozeke buomere then ni making sure ngu they are well they are clean and they really people are attracted to them so abantu ababirije okugera ko abantu gamba nkirebe kataba kubugura nuguza bari aba hotel n'abandi n'abantu abandi nabo babugura other people nabo babugura abantu abandi abatakulia nyama abakulia aba vegetarians nubachara kubwenda muno kubonsaba nubachara kubulya omuhinji w'obutuzi wa Mureba bitu program itwijane hendera konka ninyesigahi n'icyo wayigamu okoko basa kwingo obutuzi omunju twareba ngo musurugumwe bw'obutuzi akakantu kamwa kuwana ureba no basakiyaho sente nyingi ezitara hansi y'emitwaro 10 kandi kumara obwire bukwingana nko kwezi oguma no soroma icyo ncumanyisango n'entasi program kanje hendera aha ndi Ivan Tusiime ugume nitwe aha TV West kandi ni nsima cameraman wanje imi muchunguzi na video editor beka kwicereza hamwe na producer Moses Rutebemberu orari kurungi turebane urwa kabiro rukwija program obuhinje no burisi